God in as far as you keep to the principles of the word of God. What are the principles? Love your wife as Christ loves the church. Once in daughter, yasuka kulama principles ekuloving wife as Christ, sewuvulele Satan. You understand? Akunandzaba noma ungaya uyozila endzabeni, uhambe uyozila 40 days and 40 nights, uzilela likhaya lakho. Angeke kuze kube nepeace ekhaya lakho until you go back to the principle of loving your wife. Kunetinto letingadzinga kuthandaza, tidzinga ugcine livi laNkulunkulu. Noma ungathandaza kangakanani, imali yakho iyawuhlala intshonjwa until you learn to give, until you learn to offer, until you learn to pay tithes. You will always be under bondage. Akudzingi ukuthi uzile. Lokunye kwetinto nje lokulula. Na ungafuni kusheshe ufe emhlabeni, hlonipha uyihlo nonyoko. Akudzingi ukuthi uzuyozila. Kuthi baba, I'm praying for long life. You hlonipha uyihlo nonyoko. Because once wasuka kulama principles aNkulunkulu, sewuvulela igede lokuthi Sathane nangu mina buya ungibambe ungibophe. Angisiye yini umzalwane, nginguye umzalwane, but lo ngahloniphi uyihlo nonyoko, therefore I'm accepting early death. Glory to God. Ngitawufa ngiye ezulwini. Yes, utawuya ezulwini, mara utawufa umncane. Yes, you understand? Wena nje longanikeli, longaphila abahluphekile, longakhiphi kweshumi, ungumzalwane uyaya ezulwini. Mara wena utawuba ngaphasi kwabomashonisa wena utawuba ngaphasi kwekweswela wena. Utawuqinzetelwa kangato tonke tindlela because kude uNkulunkulu lekangakusita ngako mzalwane wami. Ngaphela iBhayibheli lithi uNkulunkulu uphakamisela ivi lakhe ngetulu kwakhe. You understand? Once uNkulunkulu wabeka umthetho qotho, wangawulaleli wena, wafuna kuyothandaza, sawufuna ukuthi uNkulunkulu abypasse livi lakhe just because uyakuthanda. It doesn't work that way, bazalwane. Emakhaya ethu, they will always have the shalom of God. They will always have the glory of God, the presence of God. We will be a success. Uma ngabe we love our wives, if we submit to our husbands, there is no need for ukuthi niyozile tindzabeni nizilele madvodza enu. Solo nihlete ematsheni, niyekela nje kuye ekhaya, nifike ekhaya unike indvodza yakho lokhu lekufunako. Utawuba nekuthula eveni. Don't pray too much for what needs you to walk in obedience. Amen. Glory to God. Don't pray too much for what needs you to walk in obedience. Because the devil, liBhayibheli lithi ningamniki Sathane indzawo. Niyeva mosibazalwane. Ningamniki Sathane indzawo. Lokuthi ningamniki Sathane indzawo bachaza kuthini? Don't find yourself walking contrary to the stipulated principles of the word of God. Because not even prayer shall save you. Because what? Lalela ngutshele mzalwane. Every principle of God comes with the blessing when you keep it. But being disobedient to a principle comes with the curse of disobedience. Hallelujah. Amen. Once you do not walk in obedience, you have accepted ukuthi Sathane sengingunu kuleli side leli lempilo yami. Sale ungibamba lokhu ngingumzalwane. Uyavisisa mos. Amen. Sale ungibamba. Ungakholwa make, ukholwa uzuqaqambe. Impela simangale kuthiwa indvodza yakho ikushiyile. Ikushiye nje ukuthi awuyiniki, awuyikhutulisi. Kanti liBhayibheli lithi khutulisanani. Uyabona mos. Once indvodza yakho angasayikhutulisi, Sathane ufaka idimoni lekujola kule ndvodza yakho. Uyabo? Ene noma ungaya kuyozila endzabeni akunokusida. Noma ungaze uye kuyimimi nemprofeti uye nakula abanye abaprofeti, it will not help because wena you have gone against the set principles. Glory to God.
Hallelujah. Amen. That is why libhayibheli likhuluma info lelula makwami nababu wami. Lo shadile khathalela kwaloshade naye. Yekela tinto tekuyozila 40 days tukwalabasha. Litsini libhayibheli lo sengakashadi utawukhathalela kwenkosi. Wendani kuba 40 days and 40 nights unendvodza. Uyaliva ke lidimoni lakakho siliqalele liqale lapho ene nawusuka khona uya ngekulibhebhetela ubhokusuka ekhaya uhamba uyohlala entsabeni inyango yonke uthola indvodza seyinageli number 2 na ubuye entsabeni yebo lidimoni lingena njalo kumzalwane otherwise lidimoni lide indlela lelingangena ngalo tukwemzalwane unless umzalwane uphuma from the protection of God. I-protection yaNkulunkulu siphuma njani kuyo? By disobeying the principles of the word of God. Once saphume ezwini siphume kulesibaya sekuvikeleka. Glory to God. Amen. Sivikeleke in as far as we keep to the perimeters and limits of the word of God. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. Let me go back to these things. Utasifonela wena ngakora 2 uyeva mzalwane wami ngifuna nje kufundisa kakhulu ngidawubuya kulokuthi nisifonele ngo 1:30 neva bazalwane. Kwanyalo nje ngifuna kuhlala la kulokufundisa so that you can be able to understand. Number 2, lengifuna ukuthi ukunderstand la kulento lesifuna kufundisa ngayo now ukuthi there are also 2 types of marine spirits. Hallelujah. Amen. 2 types of marine spirits. Buthakathi basematini nabo buhlukene kabili. There is the conscious mariners and the unconscious mariners. Glory to God. Amen. Hallelujah. The conscious marine agents are those that knows they are possessed. Kunalabantu nje labatiko ukuthi uyabona mina ngine mademon. Utshelwe ngumuntu ukuthi athi ngidzinga deliverance. Uyadata umuntu ngokuthi mina ngihamba ngaphasi kweoppression yemimoya. Glory to God. While those who are unconscious mariners don't know that they are possessed. But sekhona labanye bantu labangaphasi kwala mimoya but abati. Kunalabatiko, kunalabangati. Glory to God. Amen. Marine spirits will possess either uyindvodza noma ngabe ungumfati awakhethi. Siyavisisana mosibasekhaya. Glory to God. Lithulusi lelikhulu kakhulu ke emlaleli wami ekhaya la ku marine spirit nguleli nje letekulalana. Glory to God. Leli nje letekulalana imishado leminengi iathekwa lapho. Glory to God. Amen. Hallelujah. Imishado nje leminengi iathekwa lapho. Make utawuncisha indvodza yakhe selingenile ke leli demon lasemandini. Indvodza itawusukuma imasturbate seliyangena ke leli demon lasemalini. Indvodza itawuphutsa kulalwa nayo liyangena ke leli demon lasemandini. Nemfati nayo utawuphutsa bathi spiritual husband liyangena ke leli demon lasemandini. Batawubukela ipornography bavumelene bobabili litawungena leli demoni lasemandini. Glory to God. Amen. Why kakhulu kuleti tekulalana? It is because kuleti tekulalana kunalaba letinfo that connects you to the marine world lamandi laphuma lamtimbeni wakho. Number 2, le connection ke yala ma spirits with your soul is the thing that now gives the devil access into the heart of your life. Glory to King Jesus. Amen. Bazalwane kwatini ngokuthi le tinfo tetelikasi akusito tinfo tekuba mnanzi kuphela, but you must know ngokuthi libhayibheli lithi tinfo telikasi likasi nembhede ema-queen emakota ema-single bed ngoba lo mntu ndawuva ngikhuluma ngelikasi bese uzayi bakhuluma ngebelikasi mina ngilala tikwe-double bed noma ulala tikwe-queen basho kuwe le tinfo tetekulala libhayibheli lithi akungabi nasisihla, let it be kept holy. There is a reason why the Bible says let it be kept holy. It is because outside holiness there is an attraction of evil powers. Glory to God. Amen. And they're going to possess you. They're going to put you under pressure. Glory to God. Hallelujah. Amen. Glory to God. Amen. So Amen. you must be able to know sometimes kunebantu lotababona ekakhulukazi eSouth Africa namuhla we've got a spirit of nakedness. Bafati bahamba ngunu.
Those types of things, they are fueled by marine world. Utawubona emadvodza the way kune spirit of lusting akhona over the surface in South Africa. You must know kokuthi Sathane uthumela lokho mantombazane kwakhe lokhu sikubita ama slay queen.